nomor angel second part yening sampun sayaga Doresa medal. Om Swastiastu. Para atiti, para panureksa, lan idedane sang sami, sanewangian titian, sapunapi gatrene, beceke, ayin, sane mangkin, titian, jadi ngaturang satwa, sane mangurde, pedande, bakti. Dija ya nenek cening-cening tiang, adi jak subuh, adi jumah. Ye, nenek dini, mai nih, negak dini, bangun satwa. Kini satwa meme, dingehan di jani. Kak cerita, ada telaga, madan telaga iku medasare. Pekan tanane asli, liu bunga tunjuk sedang kembang turni ngalung. Di telaga ni entu, liu ada be. Kak cerita, ikedes canga, mula keliwat lobe lancorah. Mekenah ia, apang ia makatang bene mekejam. Uli entu ya icanga, nyalanang tingkah, dadi sang pandita putus. Menjujuk ia di sisi telaga ni. Bengong mekejang bene, mekeluk-keluk, nyak bene makin ia icanga. Icanga pusing nyak ia nyotot tebing, mapi muatan. Mekejang bene mepindah, jani icanga suba mesalin tingkah ni. Mekejang bene tu singlah kena jelih kan icanga. Lantas ia icanga meraus. Kini punya ni. Nah cening-cening ajak mekejang. Main-main paukin bapa. Jani bapa tu sing anu ngambekah momong kara di bumi ni. Sawireh bapa suba dadi pandita putus utawi wiku. Tusing anu nyalanan tingkah ani jele-jele. Buin dia icanga ngelantur. Buat tingkah anak dumadi. Apang sida bukannya caine. Nanging apang pagah benah pepinah. Mekadi astiti bakti. Tusing pesan dari piwal teken sapi tudang guru. Apang tusing alpa ke guru. Maremonto ya icanga meswang tutur. Mekejang jani beli pada matur. Niringan sapi tuduh nek kedes canga. Lega pesan kena nek ia icanga jani. Sawireh mekejang beli subah kena rawas manis. Nah cening ne jani ke cerita. Ikedes canga majujuk ia di sisi telaga ni. Mesebeng sedih, mesebeng jenis. Mekejang bene terkejut, lantas makin ia icanga. Ainge ratu pedana, napi mawinan ratu nangis. Mesaut jadi ia icanga. Nah cening-cening ajak mekejang. Ada ane lakar sandang mau sang bapa. Bapa nina. Ada juru penjang lakar main meja ebi. Takut bapa teken cening ajak mekejang. Ingat saja bapa. Ibu dan bapa taen napukin telaga. Ane ayah ni ane pisan. Madan telaga candawana. Tusing taen tekai neban imarusa. Cening-cening ajak mekejang. Yang pada membudi hidup melah. Bapa misal dia pesan ulungin cening ajak mekejang. Mekisip ke telaga ni entu. Beh, mekejang jani be daripada girang. Sawireh
lakar mengisit ke telaga Canduang. Gelis cerita nejani suka ya icana isidang kejambil ke telaga Canduang. Seka ukut coto dia ajak icana laut ke berang kedua gunung. Ditu ada batu lempeh Tomos icana ngamah ebe selai-wai. Telah atelaga be kisi dalam kedua gunung lan amah di ken icana. Nah cening sawireh jani mengkejam beni subetelah enu tuah iu dogen di telaga ni. Sawireh iu nomos di bawah batu ni. Lantas iu ngide tulung tekan kedes cana. Kini mungkin Ainge Ratu Pedanda dulu sang ajak tiang ke telaga Canduwana. Apang presiden tiang bertemu sarang timpal-timpal tiang Ratu. Gitu ya iu tekan icana. Suba lantas jani icana ngeraus mesaut kini mungkin. Nah cening bapa misa dia pesan ulungin cening sawireh cening tusing idang ban bapa nyotot lan melahang ngelanting di bawah bapa capek ceninge anggong gitu ya icana. Suba lantas jani iu keberangan tekan icana kedua gunungnya tengkejut ya iu na mungkin tulang ebe itu menduduk di batunya. Mempindah ya iu. Pasti sudah telah timpalin ini amah dekat kedes cana. Mula ya icana mula liwat lombolan corah mula ya icana. Gitu ya iu. Ngeraos jani iu memedih dekat icana. Weh, ibu cana ada pesan cai tuan di 15 aba wakil jani melipatah ke telaga nepidan telaga kumada sara. Oh dong kene solah cai ni mengkejam timpal wake amah cai dini apa jadi wake beli pernah gitu ya ini memedih tekan icana. Ditu merasa ya icana tekan dewek ni ketara berjani awak kerja ngeraos lantas berdiolas icana tekan iu kini mungkin Ampura dewa, ampura yang bidang dewa. Tidaknya keberangi dewa ke telaga aneh bidang, telaga kumada sara. Nanging ada pesan sangat tangan ngapit mau diang dewa. Sakit dewa diolas lebar mau diang dewa. Gitu ya icana, mediolas tekan iu. Suba lantas jani neker di telaga aneh bidang telaga kumada saru bos gedeg basane iya iu sama tangga ngapit bau ne iya icana ban aja iu kanti icana ngemasin mati. Nah cening-cening ajak ngekejar bebesan meme ada pesan cening masalah jeling muluk-muluk logo lancorah cara bikas ni icana. Nah nih punapi sampun cening kresep tekan satuan ini. Nah jadi lansiran subuh petang bimani masuk para atiti para panureksa lan idadani sarang sami kadi asa punika satu wayang titiang indik pedanda baka kirang langkung titiang lunas pengampura pepundang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.